lakini vile mambo yanaendelea inaonekana tunaenda kushinda. Na hii BBI tulisimamisha kidogo kwa sababu ya janga ya corona. Sasa ile rege ikaenda kwa kupumzika half time. Sawa. Sasa rege sitarudi. Tunataka tupigane na yale ambaye inafanya watu wetu wasipate maendeleo. Wakati huu kumekuwa na tatizo juu ya mgawanyo ya pesa ya katika bunge la Senate. Kumevurutana sasa karibu miezi miwili. Wakina Samboja magavana hawapati pesa. Ile pesa ambayo wanavurutana naye juu yake ni shilingi bilioni 316 peke yake. Ni kama tone ya maji kwa bahari. Hii bajeti yenyewe ni trilioni 3 na kitu. Yani ile ambayo wanavurutana naye ni kama 10% peke yake. Tunataka kupitia kwa BBI kuleta sio 10, 35 kuendelea juu ije hapa mashinani. Pili, tunataka kupigana na ile mambo ya ufisadi. Ufisadi ni adui mkubwa ya Kenya wote. Watu wanakwenda kule kwa hazina, wanatoa pesa, wamepanda mbinu. Miradi inakuja, lakini badala ya pesa kutumia kwa hiyo mradi inaingia kwa mfuko ya watu. Naona ile mambo ya Kimarer na Haror. Simunisikia? Ngine nasema ati sio bilioni 20 na kitu ilipotea, ni bilioni 7 peke yake. Alafu wakishaiba hiyo pesa wanakuja naye kwa wananchi. Wanaenda kanisani. Maaskofu wanaitwa. Ati sasa kila Jumapili mabeba Biblia. Wanaimba. Sasa anasema sijui Luka sura hii angalia imesema hii na nini. Sijui Mathayo ngapi. Amekuwa mhubiri kushinda wale maaskofu wenyewe. Alafu anatoa hiyo milioni, siku hiyo hakuna sadaka. Maabisa bakiama kia PNU County Isiolo ni bamenerete atongeria bareba kurita myario ya kunjira bakiuga ne ugwati bobonene kirithiria ndiguru. Batongeretwe ni mukaririgete wao atongeria baba bari ugando angicha uthondure ni batere kutegera ndwareji itekeze gutonya akenya ndwene kagitene gakithurano gikinene kizite. Nicole Chabare ni akurikithia. Atongeria bakiama kia PNU County ya Isiolo batongoretwe mukaririgete igwakio otwe Moses Kithenji bameneretie miario eromenaira kuthina mbere na utambua ni atongeria bamo bagi siasa iraba kuga ikare ya kuthina mbere na kuriganirwa neo no etume nthiguru ya Kenya echoka abantu athuku arago ethiritwe irio ntugu cia kanyumani na bati kwenda ontuta obuthi na mbere na kuonekana. Kujenga nchi inachukua muda mrefu, lakini kuharibu inachukua dakika chache sana. Na matamshi kama yale ya Sudi na wenzake wote hadi mashinani, ningependa NCIC ifuate mambo kama hayo hadi hata mashinani, hata viongozi wetu wa mashinani waweze kuachana na mambo kama yale ambayo Sudi na wenzake waliweza kuongea katika vyombo vya habari siku iliyopita ya tarehe 7. Hatutaki nchi rudi kwa michafuko ya kisiasa. Mnakumbuka miaka ya 1997, 1992, 1990, hiyo miaka yote iliyopita kulikuwa na fujo nyingi za vita vya kikabila. Kwa hivyo tunapinga kwa njia yoyote na kwa hali na njia yoyote watu ambao wanataka kueneza vita. Mji wa Isiolo ni mji ambao ni cosmopolitan. Mombasa ni cosmopolitan. Nakuru ni cosmopolitan. Rift Valley ni cosmopolitan. So wanapotumia matamshi kama hayo ni kufanya jamii ambazo ni wachache katika sehemu hizo wakaweza kuwa katika hali ya tahaluma, hali ambayo ni ya wasiwasi. Bakiaria anandiki bande toto ni Isiolo atongeria babu mononkuru bamenerete kinyao nkumanya babu kuthina mbere na kuonekana monokire ministry ya manto meyogi mabamwiri bakiuga baraba na njara au ni bobo ibayo cheriwe matagali atakomakania. Wizi katika wizara ya afya, ningependa kusema Rais Kenyatta amesema na amezungumza vizuri. Akasema kila mtu abebe mzigo wake. Hata Yesu Kristo alisema kila mtu atabeba mzigo wake. Hata shetani anasema kila mtu abebe mzigo wake. Kwa hivyo sisi we don't care about the big cows.
or the big fish or the small fish, iwe ni tilapia, iwe ni omena, whoever who is involved katika hali ya wizi ambayo imefanya watu ambao walikuwa wanahitajika kutibiwa na hizi fedha ambazo zinatoka katika nchi za kigeni, lakini ikawa ni pesa ambazo zinafaidi watu wachache. Let the law take its course. Wale watu ambao wamepatikana na mambo ya skado, iwe wewe umepatikana na wizi wa pesa za serikali, ni wewe uchukuliwa hatua bila ya kutambua wewe ni nani ama wewe ni nani, kwa sababu pesa hizi zilipeanwa ili siweze kuja kusaidia Wakenya wasiweze kupatwa na janga hili la COVID-19. Komeselo, Bedan Class, Chabari. Ntuko inka inyuma ya MCA Batigania West kumeneria njunga ya ngavana wa Meru Kiraitu Murungi ni ontobwa kurega kubeta michemanione bari na MCA wa Thwana akariba wode one bachumirite kumeneria MCA baba paduga MCA Batigania West batongeretwe ni wa Akive Dr. David Kaethia ne Babagire Ndoni ni ontobwa kuruma mutongeria batarite ni umwe na kubaruma baribo. Kevin Kimathi na Ntetweje kwira ngavana Kiraitu Murungi kinyo eta na karethi ko uteno kinya nangwendo kwira oke akwo no thiati karethi no mwana muntu thiati ndere nangwira uma karethi uteno awiketie we ngavana wa Meru County nangwira uma as long as Victor Karethi we nwe batutu twe ma MCA Batigania West katugwa mheshimiwa ngavana Kiraitu Murungi na tuwetekerie Karethi the right, na tuweta left. The east, na tuweta west. Ewi miari MC Bamo Batigania West muno MC wa Kithe David Kaethia nyume ya Victoria Ntuku inka idhiri bakimeneria mutongorio baraba inge bunge ni akaunti ya Meru na urani MC wa Thwana Victor Karethi na inya bakiangava na Kiraitu Murungi mukano mulito muno kuthiata na Karethi tianieji na kumania bori wa kariba mo Thwana na boy baiturite kiri kumeneria miario muno ya Kaethia ira kuringa na boy miario baira Ndoni na itio ya turi Thwana Kaethia itwike to chungu no ntoba weta ntoba Thwana ndere ira teta Karethi no ntonwe kiongozi no makinyoka ya kuruma president de recruitment yonde ko to kuwa kapolonjaizi twige toro no ntoba twe endera tete Karethi ndere te Karethi tete ndere Kaethia arwama athuri ni antoba Kithe na ndria thera rwami ara assembly thera akirepresent wananchi ba Kithe ko wende ubautwe ni Thwana rumi na ikoromba Kaethia nkemwira apologize kana rombe orekeri kiri antu ba Thwana no to already bararumete ni antu ba Thwana na batu turi Thwana batu tweti ndhere ko bwana Kaethia ni anto ndenda kuringanya TV ya kwa miringa burume mbua kankurita nyau kya ni neko TV iyo Kaethia tutabadhali kwa kura kuromba apologize uweito okuwa nkome batu antu ba Thwana tomba kuwa uwe no to antu ba kuiba kunyoroi utebo to kwabo kato abere ibe bakunda kalweka na watoro na uwe woro kana enjake thima kyaku tabadhali na wana anto igakioni na buni ati ya Kithi na Thwana ndo imwe na bwetumi isiasa kuritu buru na kariba ontuku baturani athiri ya tene batu to ba Kithi no to tura Kithi division only that kato na Thwana wandi na Kithi wandi lakini twende tumeta antu amwe na twethera tukiutha kiativiti imwe ko differences cheke akaya ko chireta ndene ya Thwana na Kithi no ntone antu bamwe na ko u akethera ni ritho wikwa kwethera Victor majority leader arekana na yau kinya wero yo akethera minority leader ka majority leader Nikiripotera Weru TV kumatigania West bita wa Kevin Kimathi Atongeria kaunti ya Tharaka Nithi ni barutete miario mwanya iguru ria kugwatwa kwa ngavana wa kaunti Muthomi Njoki kirigi karona ndeki banteto MCA wa Marimanti Susan Ngugi Mwindu ni akuria munini wa ngavana Nyamuka Gwema kuibanga gwetithia na mbere kaunti wa kiuga na nde kaunti ikambiriria gucokia utigibu wayo kairi. Njoki arigirirwa Jumatatu kiumia giki nyuma ya gwikinyakirirwa ngirwa kurwana na unkumania EACC na kurekerwa ntuku igoro na rekoti thiritwe kimukanukia gutonya obisine cha kaunti mwanka mweri jwa 10 na jumwe riria igamba riu rikagwetwa. Samuel Gaishimani akurikithia.
igambarira rikuringithania gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki na ungumania iretete irugutira rinene rya Gichiacha arende atongoria mwanya mwanya ba kaunti no barutite gugia bwago mantu moro batiri kwigwa uri mwerekera wa thirikari ya kaunti bamwe ba MCA bariuga ibakenetwe iwira ya ubichi ya uchunkuni amwe na ubichi ya Thitango nuntu bwaitagaria rira baruthite MCA wa Jubilee ningu support thirikari ya Jubilee ku fight corruption na kurutira antu ma Kenya wira. Jambo getu arire twaugire tutakuwa waaminifu kwa kazi tunayoifanya na twauga tukarute wananchi Tharaka Nithi wira wega tutiko maia na tutiko mabenia ukathiro Tharaka Nithi yonthe antu ni akenu ona twitule akenu nundu ni tukuona thina egutumira thina ekuma po indi MCA baba bariuga ibakuwata mbaru itwa rekoti ati Njuki atiga kinyo bichini bakiuragia munini wake engineer Francis Nyamukagwima ajukio tongoria mwankarire gambarirure karikia kiria tubati kutha tuli antu Tharaka Nithi ni gu support thirikari kende turutira wira na itugwitikia gutentu kunwe mukegwe kwina the vacuum in the office no to in case rĩrĩa ngavana ate obisini kusa kwina deputy governor kutakakora kwina two centers of power wakorwo kwirwa ni thirikari utakateka obisi nwaka gavana bwiri kuma obisini nikenda deputy governor au kiusukani wiro bote kurutika no ndruga na tuika kwina two centers of power utebua MCA wa wadi ya Chogoria Margaret Gitari na meneretie mugaukano ura kuga urio gatika MCA warira noe mubunge wa tene wa echuo kia Nithi petition meriti akuria ndrongi chio petition meriti akuria ndrongi chio tueria itigire gambarire kurikia bura kubatirie mwananchi wa Tharaka Nithi kaunti atikone taka ntigambaga kana ntiaragia bulia the assembly yetu kali ni atentu banini nibo baragia uma pala bangi baingi naponika bera kwa pala bakauga kogu niyo ningeretie o ntuko nyingi kwa lia uma nkauga kwina mathina na thina uni otona thaino twaraithiria tuona untura wa Tharaka Nithi county utiko tumwega. Thank you the president, thank you EACC, thank you DPP and thank you CID nuntua wira mwega. Indi atongoria baba ibakuria kurutho chongoni nkuruki kenda waigua kuri na makarika mangita mama mathingatirwe mwanka muthia kulingana na bole mbeca cia Tharaka Nithi county na kulingana na bole itumagirwa no tuone kwina vacuum nene muno no mbende niyo kurutho audit ya department chionde ile Tharaka Nithi county nikenda tuone ketho mbeca cia mwananchi ni kumukinyira etoria muntu wonde uria wishe gundu kwana rutho magendo kana kwana yua kana gintu kiana rudwa gitiagirire magwatanire na department inu igologa investigations omuntu wishe bura kwana rudwa auge kenda shira ipota gushirika court na the arms of the government ile isungusa maundu ma corruption ndicio igatwira uma bare uri kogu tuli andu Tharaka Nithi tutwike andu akirireru na tuthie na mbere gu support thirikari ya Uhuru Kenyatta kuruta wira na turute wira wa muntu wira uria bati kuigwa kirutaka. Samuel Gaishima, Wero TV, Tharaka Nithi. Abiashara ba thoko ya Gakoromone baugite bakagwatia arimi na kinya biashara bamira kuandamana gutetera thoko ya kimira kiunthigurune ya Somalia. Abiashara baba bariuga biashara Gakoromone negwete kuma mira iri kuingwa Somalia ni untu kinya intobiria bendagia ntere ucha igembe ne binyite bonene Mudhur Murioki na Ntetweji. Kuingo kwa thoko ya mira kuma nthiguru ya Somalia na guntu kungi kureta nikuretete ugwati bunene muno gitumi nandi nya guntu kura batianda mira kwithura kuri ugwatine na kuonania thitheji urio kai ni biashara ba thoko ya Gakoromone bara bashumirite na kuga thina bokurukira nyume thoko ya mira kuingwa na intobia bira bingi barendaya bireta guntu kura mira kurimwa gitumi biashara cia irungami no ntoba kwina makotho kwa mira ko batu ya biashara barabende gono nao ba micro trend itigatuinyikite mono rira murembe mirewe ingiro ntegoro ciaome na ngoroki itukoromba thirikari yetu ya county igwatanira mo na CS wetu agriculture twina mbati mono ko twina CS wa agriculture ndene county yetu na ngavana wetu ingavana wona gambere ko baba wetu no tuituye we muntu mume ugetera kerere ringo na ituye utendete kerere ugetera kerere ringo yumeta banyambene kionto atano ciabo ugambu kuma nyambene ona ati na imenti tukaba gwati ambu no tuito kuona
bainyekete biashara ciao ciina mina murimi omira gena thina kinya mbu yao tukamigwatira na tuketha turi amwe nabo mantu na yara bakubanga kuma mira ikuingwa na Somali twina thina nyingi muno nontu yaria mira iraruriri biashara nireta boya rodi 20 cia matunguru nireta maua weta girigwaci nirandamana rodi 20 weta karate rodi nirandamana 20 kubo ngua ate maua akibatesekete nontu kinya batu tutesekete muno nontu itobira bionze beuma na kibiashara utiri tukona nende na antu bari bareja batugurira into inbauke makunia na tukomba kuona mbeche cia gututethia namba 2 antu bainya bo bathomithagia na bao na mira na turenga nda mono nya thirikari bathuganiria nontu inya bana bo bagatuika botheri batumba kithomo nontu murajura jo kwendwa thiga koromone acha kajo kendwa tauni enge uri mira menini mono kirire kwenyanga nare mira kenyanga ya tewa nare oni pende ya nono na nono ile nyinge chitarutero mawana rotigania na igitarira thoko ya mire tibwirite iteo igitariri nya batu naja tuli affected kwa inkwani kwagirite muno Biblia iduga two people cannot work together not unless they agree inkoromba kwitha kwina agreement na ngwataniro injaga kwithirwa kwina thoko injaga ya miraa nikende kinya bautwe tukomba kwitha tukaribu wega nikende nya tukona mbesha irombero ke thirikari county nera nene ni gutigiriba gucwa thoko ya miraa nikenda biashara chimbo kunuka nene county Miru utura kuga ntiko 14 ikeja kuthira ira biashara ba miraa banenkanirite kinya bakabatethire guta mandamanone nyontu ne bakuringithika thirikari yetu inene urabati gushika abwithie na haraka muno ete agerie bura thoko ira ikarurwa ira ciome kuntu mwanya kenda batwe Meru county yatetheka yonde na biashara uno ntumira ndira ikugurwa mbejira cionde cie ya Meru county na goka biashara cionde ciopanuka na ikuruka bwega na iketha ikiendelea bwega kwa county government na national government mbere mbuya yuwa ambie nabo kureta ngwataniro na gutuchwira kimera kigetu thoko na nkuru kinya thoko ira ciao metingi borugule bwe na uwezo mbere bwe yago turomba kura cietu na bwe twirora bukathithia na bukameki Meru great amberia ni kumeka Meru great na njere guchwira kimera gitu thoko no nto bwarega atukwenda kubwashwira ya tongeria na biashara tukawatana ntubanya mbele arimi na biashara bamira na bauga mbu tukabagwatia o nda romba riakwa twenda kwinyia gwo kunene mono thirikari gerie mono tegera na CS wetu atetheria antu bamira kenda kimera kira gikona maguri nare antu betu bonde batetheke nkiripotera World TV Mbita Muthuri Muriuki katono goki anini nyume akagita gati kuraja ngachokera na nteto nkuruki Laito kudira. Ni corona case Meru mse. Temete nje gonya limone. Utete kanya. Kanande ngoma bwa gwe. Na ndio tegwete gukuru kwa nteto ore gutunduka nonto aria kunthi ore wero ikagukinyiria nteto ore thimone yaku kwamukira nteto ore gukareka ore thimone yaku kuma kwa wero tuma SMS ina ntamo N kire 20674 goshiandikithia. Kuna didai loan, kuna banks na nidai loan. Hata saa hii tunaongea hivi tu saa hii wamenitumia message na wewe pia ukanipigia na najua ni loan. Hiyo deal nitakupigia nikiwa katikati ya deal. Niko na ka deal. Hata ukisikia nikikaita ka deal, ni deal kubwa na utapata pesa mpaka unipee change. Hii wiki tu. Na kulipa tu hii wiki tu bro. Chill. Ni chill tu. Kogwata kuna ka deal, jasikiza tune yeku, SMS reto skiza, wekere space 5600183 otomekere 811. Usiwe na wasiwasi. Na sura si mama. Huyu mwenye mkali. Kwani ni mama wafula. Mama wafula. Na siku hizi umeupgrade. Ni digital sako.
Digital Sacco? Hiyo Digital Sacco walinipatia development loan na interest rate ya chini kabisa. Sacco gani hiyo mtu ajua kali kama wewe? Hapana, Digital Sacco ni sacco iko wazi kwa mtu yote kujiunga. Bora tu uko na mobile phone, unaweza save pesa na hata wanaweza kukupatia development ama emergency loan. Alafu kitu kingine, hakuna maneno ya makaratasi, ni simu tu. Na kweli mtu anaingia aje? Una dial *847# kisha unafuata maelezo. Ati *847#. Ndio, *847#. Kila kitu ni kwa simu. Na kweli hii sako ni digital. Mitaratara iria batere kuthingatirwo ni ajeba murimo jo COVID-19 baraba ciathurire nja karanja ugeta ngugine cukuru kana guntu kungi ko mwingi nogo kaburu na urebya kuria na unyobya kunyobire na regu enjega thambaga njara ciaku rionthe na sabuni na roji kana alcohol based hand rub mwaje akeza kuumbirwo murimo jojo ringa thimu gukurukira namba 719 kenda gwitia utethio bwa ambulance kugwata nteto nkuruki ciege mitaratara ya giria COVID-19 riungira mutandao ja ministry ogima neju www.health.go.ke. Komesha corona, okoa maisha. Nyinyi mnasemanga mjai kula ugali ya Kavagara? Endeni mwoshe mikono. Makothe? Kai, ina weekend kima. Mtamu. Leo lazima mama ninunulie ugali ya Raha Premium. Kima yeta na. Ligure mbune toto changima. Iruni toto chakombolia. Kimene nete uno ere oimbea. Kwani ni Kavagara? Nyakio. Mwathani mutura moyo. Kima yonde ikurabu haraka na igutabu hata. Pole mam. Yaani nkibe mutujwa Raha Premium mweteke taja cake. Yo nipo rugerenge. Mutuju thondeki na utarambu eguro botheru. Umenyeru bo bunene tariria. Na joina mushamojo mwega utiomba kulingithane na mitu yengi thokone. Na nande mutuju Raha Premium ijo kuonekana ndukene eiwire ya kwena agwe. Raha Premium Maize Meal kwa raha ya familia. Ngukugwatugeni oringi kirinteto cherutha mugwanja ngechokera kazi mtaani niritwa ritwikite kitharimo kiriba ingi ba yuthi ba mitaa ya Iwanda nyuma ya mutaratara jojo kwambirirwa na thirikari nene ya jwambirite na moroto ja gutigira nduki mbithi iria ikara mitaa eneje ne bakugunikana njira ya kurita ngugi cia njara kuma mutaratara jojo jurambiriria ayuthi bagunikite atia arugenderwa kazi mtaani rukinyite ku mwandiki wetu wa Ntito Christine Wanjero na riongirite ntere mwanya gutariria uria yuthi bagunikite ni mutaratara jojo jwa kazi mtaani kike ni gichinche kia bire kia rugono rurwa mwanya utethio bwa bata. Mubango uyu wa thirikari inene wa kuba ayuthi wira wamberie na thina na mateta mamengi kuma nturani cietu gitumi o muntu na kwenda kugunikana u kimenyano kierwa nikyo gigotumirwa kiri ubeshani wa wira ino indi bamwe na ogu ni mubango ukuthina mbere mwanka umundi turi kulingana na mibango obu ikari mubango uyu wa kazi mtaani ukathira mweri wa mbere mwaka wa 2021 nkiaraniria na mama kuruta wira ino cia kutheria ntere mwanya maturani na tauni cietu mena thina ima gukurukira na maromba mama kwenda na ingo chokia nkatho mwanya kianire betu bara batwete ngugeje but inkuga twina some other challenges ila tugomba gutura cietu chumbora tugomba gutango gibwaga na I mention buge one of the challenges mostly ila tugitango ginya na ajo antu beta kaba kona za amba tonto twina ibanga na ina iba kabukanya antu baba bega. So we need of reflectors you can at least makomenyekana kwa identified nya tugitango giro terora barabara na abo mtu ateka kona antu baba ingogene bari alafu gintu kengi makuga twina nya challenge
chana nde jari turaita ngugi kutheria aja mwitune ikurari na mitimo ina mathina so kethera mtu nyangu ira chiongo ekirite itugwitia overalls at least kenda ye ogwatunyi mathina jau throe better itugwitia kairinya gloves ria tu one clog miuro jau yetu tugwitia gloves tugwitia gumboots bibyo ne bia tuteithia gwitango geu untu MC wa Kibereshia abinyeretie tonda thirikari endelea na programu iji indi yakikisha ni uba equipment no nte kuona kwagiri andu bara badire wa chiringi mwana jana 455 bare wa chiringi mwana jana cha 55 utumba kuwira mwana oria etatumire mbecha chiawe kugura chio thitangi kana atumire mbecha chiawe kugura chio sirasha thina temwe iria mena chio ayuthi mama rienda kinagia mauntu mama maraithiriwe kire urebi wao wa michara 2 weeks mfululizo for 11 days watutumia at least kuimeshikana. Kuna wenye wako na madeni huko nje, unatumiwa nusu unaenda unakuta kwa hiyo 2275 unakula 50 bob. Tunaona umelipa deni umeachwa bila kakitu. Vikana ni mubango obati kumatetheria kimibuko na wathira matigatigwe bumarari kabere mbecha ichi eto o toko itango gyo ogaye wa mbecha no gweta tuge wetumirwa 5,000 ukauga ke 5,000 imweri jonde itajwa mbere antumire ijere mbiteye mbithe ithatu no kwela meri etantatu ekethira wethira nwithete kamanja gaku no kwela kamanja kau ethira ngoge meri etantatu ukethira ukomenya ndeta ngure skuma nyanya mpoka mbeke thoko ekwara yantethia au ni utubangirite mbecha hii kiurie gikinene kiriri bango yo wathira mbewe no yonde imbithi ikajibu na wagi wa wira ni kironda gikinene Kenya. Christine Wanjeru utethio wa bata muthenya wa ruyu ni gicunci kia muthia ntetoni cia weru. Na unoto kinyira muthejo wa nteto chetu cha irutha mugwanja nga kwendera kaigita gakega mbitagwa Maureen Kinya. Eje ni Wero TV. It's our beef burger and chips, the chicken legs. Ombe kudhidirio vya kulia nguku au biashara yenu. Ndio tuwagomiza kozi yes. Ni mwaliombe ndene ni wa kuita Ulaya. Ni cute. Ya la pre. Kundueria. Ali maite. Ali. Nandi no uchionerenda gukenera mibango ina mwago na nkanya amona nteto chia Wero TV Kerizuku Channel 39 Uma mundune Weja Werune na Wero TV Rumuri Duamero Ringa mbite nje yonde bure atumumu goto kundia kana romionge birio kana biteo tusiaraga tukiona lakini tweteta mbere tukangira tutikumba kuona bobo ne buoto robwanja ya ntongeti njorene ya baragu wondi ne abodho gochi centro geshigo bunge ge centro imenti nara ithe mwekuro ana na nabatana bashiarago bakiona ende bakinyanto medho jakaura na kubatiga otoro bwanke mukeo kiara tukionaga kinya unendetire skuru ya saitendi ndathoma munganda kinya kira 6 mbidete 7 ukweli kwatwika nyani ntikumba kuona ndina certificate ya computer technology. So far, at least mtu ana skills yanacho. We need someone who can empower us. Ndagurana. Bakara umangalira nwe
agirwe na murungu nyawamwita Jumatatu ici kiriki karoga kurukirwa utegera rugono ruru rakiao kinyamara na uria nkoma ithimirite njaje ibutiria ukia ende bagakuuria murungu embere gikaro na kaunti ngono cia mwanya umaririte gwakunja Lai toko dira. Wow.